Malo etau te mau e fia fini, e fia tu apule lulu, koe awhaka os o e mahina sepitema. Whawhita e ke o tua mafi. E tau wau mai ki ha aho peheni, pea whakawhiewhia, ke whaiha ki popo tala noa i he kaweinga koen ko whotu atu i he fia fini. Ko hi ko e kakaki mu ai ako kore ke o fakatapu pe he ngai fakatapu ko toa pe ko a whaki atu mehe o pe kai ata mo au ke whaiha ki tala noa whikau aku mo mahu inga e tau koe kaweinga ko o mai hoa tāni Kapau leva ko o whakamo o ni o fakatupunga i he tau founga ma o mea toko ni ai ngahi whoko utua lahi hangai koe suka, toto maalunga, koe mahaki mafu, koe kalava. Mo e ngahi whoko utua o ku etau mo tau kai ngatonga. Pea koe whehu i leva i he whiawhini. E lava nai ke liliu e tau founga teu i, pea mo e founga mau e tau mea toko ni. He koutui Kapau e whaiha liliu, pea tau loto ke whaiha liliu, ke founga teu e tau o mea toko ni. Pea koutui e toko ni lahi a ko tau ngahi whamiri, pea moeanga e kusio koe ki he toutupu, pe koe next generation. Mahu inga ke tau whai liliu ke toko ni ki he toutupu hoko mai. Ko tau ene wha e ku whai e whatongia ko ni ko health coach. Pea o ko sio ke ngahi whamiri, o ko nau whaingata ia, nga o ke whahinga o nau ta week, nau whaingata ia ko uhi, ko a oho nau sino ke ngahi tuunga ko e pau ne wtonge au, whange au, nimange au. Pako nea o koe ai pau ni koe ke tuunga koe a pa whaingata ia mo i koe ke lava ngai whatongia ke whai ai ngahi ngā ue. Pea ko hoko ngahi ai sino lahi koe ni ko ha mea o ko ne hanga o haisia mo ui. Koe ke toe lava ke hoko at ai ngahi ngā ue. O kutuk ngahi ngā ue, hange koe ngahi ngā ue i api. Ngahi ngā ue anga, kono uhinga, o ku hoko ai sino lahi ke ne hanga whakapopula i kita. Pea ko tui ko ki mōtolu koe o ku moa o ke tuunga koe ia. Toko lahi au pite e ku kau client, o vai pau ni he pau ne tolunge au, whange au, nimange au. O ki ikai ka tuunga e ni au tonke au ke tau mo ui. He koe anga koe o e te ilo o ku te mo ui lelei. Pau pau lewa ke te sio ki ho tokonga loto. Koe mātua tangata ka pau te ke fua i pe i he tepi, fua i hokonga loto o ku laka i he paune, o ku laka i he inise whanoa. Pea mahino lewa ka koe ia, o ki ai tuunga whakatu tā maki o ki ai ho tuunga ko o ki ai. Pakapau o kai te ke puke koe he tai nim, te ke puke koe ia. I he suka, toto maalunga, mahaki mafu. Pe koe a upe wa o ki he stroke. Pea pa koe uhinga e ko whakauha koe ne he whiawhini. Ko tui ko taimi ke educate pe kua koi. Ko pau ke tau relearn, tau toe a koange ki te tau mahinoi. Ai anga koe ni koe a hono tau hi ho tau sino. Pea mo e tau relationship, pea mo e mea toko ni. Ko ta whaaki a koutua o tono no ai ho tau kāinga, ko hi koe anga e tau whiohi pea mo e mea toko ni. Ko taimi ko toa pe o ko tau loto mamahi ai, o ko tau hanga ki he mea toko ni. Taimi o ko tau whiewhia ai, o ko tau hanga ki he mea toko ni. Pea ko tau tolo ai kautonga, o ko tau surround e tau mo ui i he mea toko ni. Pea wikai kwa mea toko ni o quality, most of the time, ko ngahi mea toko ni ko ia une whakatupunga ai sino ke te tau tō. Pa ko tui o mahu inga ke toi a koi,
ho tau matakari i he founga hono tau he o tau sino pa mo tau relationship mo me atokoni pe ko ia ko hinga o fai fa ho ha ko ni he fia fini ko no hinga especially he time ko ni ko o ho mai covid i he tainimi pe sete fitu walu o ki nau tolu ku ma o he covid pe nau fainga ta ia malo pe nau te fok make it up ko fa hinga o nau tu he obese laka e pauni i he pauni mo ui lelei. Koe toko taha ko toa pe o kahe no pauni mo ui lelei. Pako whaka amo ke i lo i ho pauni mo ui lelei. Ea ko pauni mo ui lelei ko ho pauni i he skeo whaka wheho anaki pa moho ma olunga. He hange koe ko au o ko fute nima ini se tolu. Koe ko pauni mo ui lelei ko pau ke i he pauni te au tonu nima o atu e lakai. Mo whakautangi ki ai na upaune te au walua. Ai na utu au he obese, kana kai ke upuke au ia. Just because of i kai te ke puke, ka kapau ova hau pauni, ho pauni mo uilelei, kapau kai te ke puke he tainimi, o te ke puke ko ia. Te ke puke he suka, pe te ke puke he toto maalunga, pe o vale pe kutu e taho mafu. Kapau te ke whakatokanga ia ngeia. Tau kamata e tau ako me ta whaki ko ia. Whenga ke ilo ho pauni mo uirerei, pia ka pau o te kai ke ilo ho pauni mo uirerei, whakawhetu tak mai ka te au ke utokoni, ke o atu, ai pauni ko ia. Pia ka pau te ke whiekau ke maupolo kalama pe ikai, ka te ulawa peo whakahino-hino i koe ngahi mea ke whai, o ke kamata ai. Ke hepe ke kamata rewa liliu ai atamai. Liliu ho atamai, me he founga koe ko uki ai he tainimi. Ka pau pe o koutui o te mo whakamooni ki ai, toko lahi ho tau ka inga, ko nau si ta fia i he COVID. Pa koe mea whakamamahi. Ke tau whai hatu e tala noa ki ai. Ka ko fu o toko lahi, i he ngahi mahina kon ko hiri, fu lahi au pita. O stonu, ke whai ha whakakaukau, o stonu ke whai ha tau whiri tau ataina, ke tau whanonga e ta whaaki o mo uirerei. Pea koe whehu ia o e whiafu ko eni, ke whai ha o tari whawho i tui ki ai. Ko tonu nei ke whai ha liliu, e anga e tau sio ke mea toko ni, i he anga teu e mea toko ni. Ka koe whaunga en, to o mea fua, ho tepi fua e hokonga loto. Ka pau koe ho e whawhine, ko ho konga loto, o ana ato e laka e he inise tolu noa. Inise tolu noa ke inise tolu wha, koe ho e tangata, o ato e laka o konga loto, i he inise whanoa. Pea ka pau lewa ku laka ho fua ai, ko whakaamu pe, ke loto to, whetu tak mai ka te au ke tasi o ka whaunga. O ke kai ko uhinga whakamatala koe ni ke kau he polo kalama. Ka pau lewa te ke whakaamu ke kau ke polo kalama, sai au pito pe moia. Ka ko taimi pe ke whahatala noa ki ha whaunga, koe ha whaunga. E lava ke utokoni atai ka te koe, ke kamata lewa liliu ho atamai, me he tuunga koe o kia he tainimi, kai whaiha whakakau ke tau whanonga i he tau himo i lere o tau sino. Koe polo kalama koe ni koe o ko hoko koe coach, o ko hoko koe whaia, koe whakatau kei. O ki kai ko ha polo kalama e nia ko ha polo kalama whakaholo. I kai, it's a life change. Okay, a lifestyle. Change, ko pau ke whai ririu a lifestyle. Moianga e tau sio ke mea toko ni, moianga e tau sio ki he tanga e tau mohe, pe whewheanga e tau mohe, pe ui he quality. O ko ke ko he pongpongi, o ko lahi ho iwi, o ke ongo i o ko matala ho atamai, pe o ki ikai. Ngai whainga ni nau whetu tanga mai, ka mata ke nau longo loto ngalo pe nau tolu he tau ni manoa, tau whanoa. Kai ke tonu ke pehe tau mo ui a tau tolu, pau ke tau whiri tau tolu ke he founga fo o, whiri ke he founga tau heo tau ngai whamiri mo e tau mo ui ka different style. Kai ke tonu ke kapau lewa ko owa ho sino,
O ke owa hosi no he pau ne tia mo ni manoa whahinga ko sa ia wange au tupu tau nge au whange au ni mange au. O sa ia ke tu unga whatu tamaki. Ko anga e tau no whatu ko he taini mi o ku kai ke ilo hataya po ke hae lo lo ai lere ai COVID. Ka koe whahinga ko sino owa hona upau ni overweight te mo obese o whai ke onunga. O very risky au pita. Neongo Kapau kai te kai ke afo ko tua te ke whea mo ia. Ka te ke au ko ia ki ai. Pa kui kai ko whakairi fia eni. Ka koe whaka amo e ko pōtala noa mo e ko wahe e whia whini. Ke whai ha tau whiri, whakafo i tui, pe o ku taimi, ke tau ngā uno, me a koe no tau iai tainimi, ke ha mo ui fo o. Ka paulewa o ke whie ngā uno, ma wahe me tu unga o ku ke iai ho mo ui pa mo ki whamiri, ka tu unga fo o. Te uloto whie maaria ke tatala noa, pe koe haha fo unga te utoko ni atai ka te koe, ke whai e liliu koe, ni ko ostaimi ke tau liliu, me he tu unga o tau iai, ka tu unga ta. Ka te sio koe taimi pe koe ai holo ho pauni, ka mata ai matala ho to atamai, ka mata ke te ungo i oku te confident under your own skin. Oku tui hake ho to ki i wala, ko te tui mawahe me tui e extra large, ki moe large, ki he medium pe koe small. Koe tu unga whakawhia ke te au ki ai. Kai ke, koe kawenga, ko taimi nai ke whai e liliu, ko taimi nai ke tau sio, ke kehe e tau sio ke mea toko ni i he tainimi. Whewheho anga o sio ko whanau. Koe ha ai legacy o te ke lava ke tuku ki ho whanau mo ho family, ke mawahe me relationship mo mea toko ni he tainimi. O kai ke kowe a mea toko ni i a te ia pe. Ka koe tau whounga, ngā ue koe mo e tau whounga e tau moui e tau relationship pe mo e mea toko ni. O stone ia ko pehe e au ia ka inga tonga, o stan ke whahari riu ia. O kai ke tau tonu ia ke tau whanonga ki tau tolu e whounga mo tua koe ni, fakatupu mahaki, pea fakatupu e ia ai moui o kai ka moui tau ataina. Kapau ko ke wholo whai a kau ke suka toto maalunga, pea mo e palparema ho mafu, pe o kut ke CPAP machine he tainimi. Ko kore atu ke whetu taki mai. Tuko mai hau whekau pe ko whika koe whawau noa, whitu o noa no hiva. Whetu taki mai e wawe taha, ke whai ha pōtala noa. Tulo. Koe lahianga e te ilo, koe sayang ea ke te whai ha whiri, tau ataina. Koe lahianga e te ilo, nei ai e tau wholofola ho tau tui, ki mua. Ko auha hoku kakai, koe masiva ilo. Auha hoku kakai, koe masiva ilo. Ka paule au ke toi fie ilo ange, koe lahianga ho o ilo. E lava ke u wahe atu mo koe, ai ngai whounga. Ke whai pia ki i liliu, kai kwa liliu lai. Koe liliu si ke te whai i he aho kotoa pe, ke te au katu unga, kai ke te toi wholowhoi a kau, o kui kai ke toi whelanga ki o to tui, o kui kai ke te toi alo o pōpula he alo ke whare koloa, alo o whakatau he u lais, he u saisi lalahi. Kau tui au o stone ke tau mawahe tau tolo me ngai fu saisi lalahi. 2x, 3x, 4x, koe toi mamafa ane. He? Ka ko tui ko taimi ke tau whai haririu, ke tau whiri, ke whai haririu, ka ririu, mua whounga toi sayang. Ka paurewa o ko ke heka he wakapuna, wholau ka wheitu pa te toi kore extender, ai whakaloloa o e leta, hai koe kita ki he sea. Ko tui au ia was taimi a ke tuke ngahi me ea ko ia. Whakapōpula ia. Ka pau ke sio ko ki rifu whangai fakatapu, whakamata ke uri. O ki ai e mea ia o hoko ia i loto ia ki ta uri liu e ngā ue tau ngahi okani. Ko tau ngahi okani o kunau whaingataa ia. Toi lahiang e nau ngā ue. Whakafuafuang e koe ngā ue ko tau mafu kono ki lahi pe.
Ka ku tahe mafu e kala ni toto e wafi. I he aho kotoa pe. Kala ni toto e wafi. Ka koe taimi kou to e lahi ange ho tau sino. Tau to e sino lahi ange. Liunga ua, liunga tolu, ai ngā ua e mafu. Pa koe whai atu pe ia, e nā ngā ua e mafu e huela ia, pe atu e ne ngā ua ana ia. Whaka utange ki ai. Ka koe holo koe pau, ni ka pau te ta whetoko ni ak, pa ta whenga e ak, pa ta wheako ak. Ke holo e pau ni. Koe holo koe pau ni, koe waweange holo e pau ni, foki mei ai ngahi oka ni, ko nau ngahi tuanga. Ka koe lahi koe ai to ai ngako. Hanga he toto he ngako, o teke ai ngahi oka ni mo nau ngahi tuanga. Toi lahi fau anga ne ngau ne nau ngawe. Koe ke ton ke pehe ai ngawe to ngahi oka ni. O ko haki tu a o ko te mo uirere i ka whainga tā ia ho tau ngahi oka ni. O se ai ume a fua ia o mau mau. Ke tuu ki ai, ke sio ki he tuunga koe ki ai ngahi oka ni. O stonu ia ke ai koe tai nimi. Ko Amerika lahi eni mono ngahi mea ngawe e tokoni ka ki tau tolu ke liliu. Ka mata ia me he o mao mea tokoni. Koe hae mea koe ke tuku koe ki ho ngutu o ke mau. Koe palapale mai ia. Pau ku lava pia ke whaha liliu. Lava ia liliu. Ka mata he holo e pauni. Ka mata me ho o mao mea tokoni. Koe mea te ta ka mata i. Ka kulahi au pito pe ngai founga pa ko i heni ko ta wene fa e ko hoko ko certified health coach ko fika ko fa va no fitu no hive ta mai toko lahi au pito ki nau tolu nau o kuna hai mo unga fia ho asmai hai les fakalata o asmai hai paten ana saya pate mo ana ko na lere na polo kalama. Ka ko whakaamu ke uhoko ko haleo i ho tau kainga tonga ke whakailo atu o koe taimen ke whaeriri o koe ahoni pe koe ki ila taha ke apompongi koe ahoni whaeriri ka ke whetu taki mai koe whika whawau noa fitu ono hive whawau noa fitu ono hive o kungata he ahoni ai whakamaa tokoni ap ka te koe o ke whia kamata whakawhitu taki mai ke whai lewa hatala noa ke ai koe a pe ai whakahoa au e whiaf koe ni ka kou ofa at malo ho mo asimai tau whepo tala noa aki e whiaf koe ni hello Hawaiian Paradise ta hele whakawhowhen Hawaiian Paradise kune kau mai he whiaf koe ni kai whakawhitu taki mai whawau noa fitu ono hive whai hatala noa moki mo tolu pe koe haha mea te wala toko ni ap ke tau whanonga i he hala o mo uirerei i he tohenga toe pe mahina e tolu pea ose wafe wataha koe haha mea ofa ko ke whai maau i he wafe wataha ko tui ko mea ofa mahu inga eni ke whoaki maau ke tau foki ke hala o mo uirerei pa tau tari wafe woa moa sino mo irerei, ata mai mo irerei, pea moa lau maari e foki, o mo irerei, pea ko ia pe whakahoa e whiaf koe ni mo mea ko o whalahi at ka te mo tonu.